Prije, kad sam ja došao, onda još je vlak s one strane mosta išao skroz do Odrike. Tamo, vlak. Tu se istovarale klade, utovarale klade i tako dalje, i tako dalje, mislim. To je bio gradić Pejton. Sve. Od banke, od Borova, od, ma ne znam čega, šta je bilo. Bila velika robna kuća da se mogu kupiti, što se kaže, lokomotivu. Benzinska, dve benzinske. U selu benzinska i ovdje benzinska. Pa da, tu je bila benzinska dolje. Kažem, banku smo imali 7 gostiona. To je bilo... Bilo bi raje, bilo posla. Kisikana, ljevaonica, stolarija. Pa ljevaonica preko 700 nešto radnika, znači kompletna Baranja ovdje. Plus Kisikana koja je radila već ovdje 400 i nešto radnika u turizmene. A bilo je do 3-4 tisuće stanovnika. Samo. Ne mogu vjerovati. Što je okolo, naokolo još iz Draža, iz Zmajevca, iz Suze dolazili. Da. Raditi. I sad ima koliko? 500? Sad? Da, ne znam sad da li ima ima da... 800. I svi su pobjegli u Njemačku ili? Njemačku, Pa normalno, rasurili pa se, da. pa nema zaposlenja. Ne ide na dobro, sela se zapuštaju. Da. I napuštaju. Zašto? Mladi, kaže, mladi. Pa dobro, može on uzeti kuće, ne može od kuće živjeti. Da. Treba zaposlenje. Pa neće on ići u Osijek raditi, a ovdje živjeti.